Iseke. Ao Iseke. Ao Iseke. My friend, come give me this. You're giving us small food like this. We can't see your food where you chop. Mama, why you doing this thing? Go see my food where you give me. Go see this small food where you give me. See my sister at home. Go see where you chop. You know, she say you might go back this thing. Go see this small food where you give me. Dear wouldn't money. Dear wouldn't money. I'm not getting the son. Again, it's one song. I got the other. I am my dad in the cell. This small food. If you want to give me, go eat it. My friend, don't come here. If you come here, I go with you. I go test something. Mama, go here and say, I'm not what you are so far. I'm not sitting in the basa. What got Nigerian film crony? And film Akuma crony. Oba and Sadu, when Ned and Adibaha. When we are to wait, dressing for the theater. Once me a Fabian. Mama, why are you causing problem? Mama, I go do something. Oh, major me with you. Yeah. Oh, yeah. Mama, if you do something for you. Mr. Queen, you want me up and I'm Queen. I was wanting to say, I am not here to see one. Come on, you can rest, man. You wouldn't want Miss me person be private to so to man fan ko what so me am me be ni so ko fa me what so miss when you fan de na bro am say na de no kan na man da so na so sen wo de me fi no mama see me wa mama ya me ko fa bro say me de si wo wan fa no wo de no wa beje ko fa na de na bro what me so e bo ani Dufi. Dufi, adia san. Misro, Sonny uncle dawai. Sorry, Sonny uncle. Why? Sebewi. Nana, I don't know what you train me, ma. You sir. When him says, I fashion we. Nananum, I'm more train aji ubia. Enyema. Ebimudi unyayaba. Bimudi umrokoko abahasi. Bimudi double. Aba. A omasom. Na aden. Na wunkuwa. Odi an empire. Ede bintra. When you say, Nananum, Omuni, a woman so. And I won't so. We shall so much say. And I'm in the beba. None near maybe if you try my quamuntina. Mean to me for mine. To my dream say,
me chana ma fa ma na de chene ka me de beba ana me be frɛ me nti me de beba taben na de beba ana se me kodo fie kura na ade ensan ya me de beba wo twentwen ni ma so hwe bibi yie nananom eni emfiri wo so so aka ne sadia mati ana na me se me ba be ka kire wo so na wona nan eya me ba ketwa no na yale de atia na tie o de atia na tie nsesan ye krokra mai de wadru enso anyina ese odu ne panyin fie so abu ne nsa onya akwala biem na se yale da ho gina akwala eso se ya na tete se bawie nana eya wo se nanom enini obale so omoni wo obale so pa omo ye no hojuma wo honhom ko koma to yem banu umuni sabio na obeto no ma wo so wasre mati e kwanda woni nenso nse de okaye no ne pepe chano pa nana me ana mo sanka ne mie peye Now anything we you could do, now go make me say, now I feel the whole world in my hand. See, me I really like na black panther. I like na yellow papa. Any this area now be there with Goro. Now be na champion now. If I say na yes, you that person where you go say na no. Yellow papa me I dey like. The way you dey, I just dey love you. See now every part of your body. See, na shanshan bobo. Yeah, I dey. Owura. Nti akwala kito we na odi na ba sha. A wo jina ha wo mia no. Meboa. Akwala kito we. Hwe. Ka ho ba sane duam. Fa. Wo ni nam krom ha batere wo ni adwuma bia die. A wa adwene sa anye nka ho krom ha. Kuradua mu. Wo de me ba be jina ha sei. Huh? See me for trouble. Are you crazy or are you getting mad? Something is wrong for this in your brain, eh? You don't know what I mean. This is small picking on yellow papa they talk. Why you can't start a brag? This is the way I go beat you. Oh, Bome. When I beat you, this somebody go talk to me. Now me I no good. Now they mention my name. Bome. Mama they talk. I said Bome. See me if you don't know me I go beat you. If you don't know me I go boom me. Mr. Bome. Mr. Bome. Me mama ba no unfan embe sha na oba mama mprewanyin sen. What? Ba mama mprewanyin sen. What mama mprewanyin sen me dey fa hen. Hwede wa ya no ho. See. Na inklebu. Apewanyin what is the apewanyin say? Oh you boy inklebu. See na lord bobo. Na baba play Jesus. e de wi emu hu mi a empanyifo se bone kura ayukrum eno da nwumre me wo fie na sister poku abaye to baye na obeka chem se ba kwasi abedi matam a kire se no no kura nyina ho a enka na nya asem papa na maye oba ta me so mi ntina ho enya hwe han sanse empanyifo se wo a bone a woto ba bi nka eno ntina me se me ba na ma ba be pam chew se de me ba ne de ayemu bia no onfa ncheme izan sakola wo so yemu ana ye wonko awo dia onya abeto fom a ye kromo nyina dia ye nyina na ye tete no eno nti misram de asie bia munyai na monfa ncheme nti no enti na ba nti Eye pa se waba. Eye pa. Enyi fere me fere wanim pa okrom ha. Ka wo ba no ka de me de ba ye no no. Kono abenu hu se mi ye ndi matem. Enye no yonko ni mi o. Nka me de kwa defo ho. Nti pa sembi na ni akwala ne nkokasa. Pa sembi kane wurawura na som na nye kuroduam ha. Ono na kuro no ewo no. Eno nam krom ha wo di mpanyifo atem no. Wo hweyie. ndawase se onso kwa hwemanim nti wanfa anko defo ndawase pa Eno. Adai. Won kwa na nti wo aba mu okrom ha. Adai. Ana wo be wo bibiale wo okrom ha. Pani no be hu no be di na tab. Akwa no be hu no be di na tab. Sa wo barwa ka san kire na. Obeda ba bia yen na. sa Nti wo asabi akwa na no ba no kasa. akwasi Mama, you they talk at the listen. You call my name. I say, na mafrao me kasa ma kire wo betra na kwa hwemanim
Where baby? Mama, I'm listening. It'll be years where did they take listen something. Eh, I could see. Me pa chow. Me sada me sayim. If in ne de ko, I could see so. Bra from what? Bra from mame. Ne dimbo ne do so dodo. Dimbo ne do so. I could see. If ye bia mensa wom. Enye yen kwa ye fie ha. Enye yen kwa ni agiman. I could see dey na wo je. E de pa na wo ji ni wiase. Ene dimbo bebrebe. Mesrew. Sesi akure mi na mu amaye nsate nipa. Ena ma amu we ba na sei. Ena ma amu we ba na sei. Ena ma amu we ba na sei. Akosi mesrew. Ko for mama, what? Mama, you know something? After when you born me, how many times you see say now I go be somebody? Yeah, me can. You see say now somebody bring confusion say me I do something. Obi amfa bibia sa. Okay. Mama, nothing with me I dey do. See, ma tell you, Mama, it be me I dey protect this house too. Correct. If I left this house today, this place go make fire. Mama, me I dey in charge. I am the head of this house. Mama, what is the wrong with this? Na this, na this, na this. Mama, why are you saying this? Oh, why are you doing this? Akosi. Ha. They wo kan nyina ewom. Eye no kre. Nanso eduru ba bia na boroso. Hwe enano eno me ha no ma na nteche de mirika bai be se koye oba no ada ye se ba bia na mkɔhye kono no mayi wo ne mema bi mema me yenso sesen wa ka mo abobo me bi hwenu no moja ebi tiri mo apaapai Akosi so de Nigeria asam ne ba ha de abakɔ akɔfa ma ne kese na ade abra ye ofia wo ebia na wo kan se wo ne fie yiti eye no kore ente se akɔfa ba na se de kotom a hwan bi. Mama, moja way they talk. Tell the people over there they should mind their business. Go to the house or their house and tell them say they should mind their business. Because when they bring their business come, me too, I go bring my business go there. Because I no go sit down. You know say me, I no go sit down with somebody come where they come beat you. I no go sit there where the person go beat you where I dey watch. See, man, I tell you, anybody where you go touch yourself, or including my sister or any my brother, that person na die where that person go die. Me, I dey tell you. Into see I saw some ko be afie nkonko pacho. Ko be afie. Tell them say they should mind their business. Mate. Me too, I will mind my business. Mate. I don't have any problem with them again. Mate. Because but if like they bring problem, me I can say yeah. You know say that way you bomb me. Yeah, my hand the throne now. Now we saying na hand the other be. If I go bush count now, now this place na small scatter everywhere. Me kwa kututu bia for say misre wo mu. Omo so nkasa nkyere wo mu. Omo nya kasa choba. Mate. Now they for find their business, me too I go find. If problem, he bring problem, me too problem will come. Mate. Food there. Kakra. Yeah, kakra. Mama, you don't. Where is my sister? That way they work, they do that. Hey, tu ni aba pa na go. I'm coming. Agma kuyene ntame mepa ntama kada. O de mam twa mensem so. Am efrawa. Nse boni bia na se vinta me frawo. Wa se. Fro se be pel. So wala no. Me pel. Na pese me no tena se oba na okunu. Nya se mplantwe na me no betwe ho. Oh yeah me. Me pel. Una me no ka sei. Wo gina ejo e pe me. Agma ko. E wan ka sanjo won kakra. One kasa wo gina ejo andwo na wo kakra. Hwon kwasi etiro tu ya kwasi akwando. Emfa andwo na wo kakra enhu. Hweti bompo bo bi afa ahye. E de ba be se emepe. Bobo so na kan wa. Kachi ye dinam kasa. Se pebesi anyame. Nyame na na ya mi jansate. Anya wo. Fo sanfa kwano. Twetwa won sam do. Mi hu na nka Kristo ni elbe wan na nka elbe wan with in some papa bi. Ebe wan and kel be wan na preaching. Nya de be wan ma me pewa Ti. Ade Kristo ni enwale ana. Ma men kana to once there. Se me pebenyi na nya we gina we. Bibi we. Gina na mem na mesen. Me ma ko di machi ana. Me se gina ye na mem na mesen. Why you? Wo bi ba. Na se na me come be fa odi come wo.
just ya nantenante hey ya Akwasiwe pa nantenante She said you be me nyansa be me am ya mabra bo ana Hey ma me ba kwesi wa Anya chop asem twa me ba e me so ba kwesi wa he Oni ho hwe me ka tro afu na me maboka na me maje no ena ba kwesi ade de jisam akotra fu ma shi so wa shi no me na fu ho me nwi me bo wa shi no aden Akwasi aje wo fu ayo why you want to sa be fa shi wa nunu nawi anya chop ani him me say me ka tro me show 2 days 2 days Mate say we nim bebe fi dem ba che that's why me fi when nim you me say buro ni ba Okuama Somba kana sikene Mama I'm ready ya ibesi boko ala Akwasi nti na menam Akwasi why then sister Kureimu Akwasi di awo ji no kureimu sister me hu dia me ba na praje owiase Akwasi sister me hu dia praje owiase sister ena akwasi ayi sei ofa akwasi ayi sei ofa akwasi ayi sei sister ma kodwa to akwa chopai sister Akwasi dwunu hu okromi o sister ena no se biti hono ma yeso ne mema bi akwa no mo bi nwuram sister bi obi afum ya awado kakra ka ne nsam na se obedum no sister wo so gya to no gya wo afum no nyina hye sister enu ye de bebo me na wo se bitum ka na mkopa ho chew na no mkopa chew enye sanka no edimi dura himfie sister enu nkodai yese one obi ba akwa gina baabi ama na maami akwa akoto so sister wo ma wo mu ho de wo sese wani ensese ya ka kiro so to maami hu sister ene wiase ayi hu na se chenanko oda nani no kokoye obibia ene so akofa se ba akoto so sister mi hu de akwase ji o mi hu de akwase ji ene se nwumre mi ba na ma ba be ka kiro wo de ebi ofelo anim kakra na ebi a wo kan bi kire na wotie ana anum kokobo ofedo ko amane e mo frɛ no entie ene ka fanyina afi kura na ma bere bi kuro afi mpo na ma bere bi kuro this adome ebi a wo de ofelo anim de wo kan ebi a wo betie enti frɛ na emo misra e manenti kura da sɛm na me ba ha bɛka kyerɛ wo wo de ofrɛ na aya ne so mra me hwade ma wo oba no aka na si wo na gya waka bia echeche obetie benyi aka mate me friend so ayo uswe do fie pechini because sama thankful for wadamfo no ba hu chen ofie anye yi na ju sami nkwa na mkwan so ene me ni dro fie tinyambo china why me ni be kasa mate ame no kofi me fe me ni be kasa mate Akwasi so dia mekani obesi bia obedi atu mate me akra na me ru afim ho agya wo de ofelo kakra kada da de bi panka mate tu de me dro fie why ti de besi bia no ya no amaso why yenko Vio pechini. Upechinho. Mama bye bye. Ade panchin yo. Bye bye. Mami. Adwa. Mami, efiti mi nkura blim ebesi mi mpanyin fie so yi. Eno mba mu koso obusun mami ntiase. Me nya be makwasi. De bia me hono. Onam nwura makoba siya. Me nya ba edu fie nso. Onso wo yale. Na me so me Kristo ne mo abusun mu yi. Me so me pa oba wale. Me kwaso oba pekura emfa. Mami, ana
pese me hu de koso obusoyi mu ma me se bibi koso obusoyi mu wo de ka kire me na me hu de me ya fa wo me sire wa po acho wo Adumako mame ewie wo bisa ma sem papa na asema wo bisa me nyina anu ya meyiwa ne se mini mo hwe o Adumako intimity e wo maame e de pa na ye kan wo emma ho se we oyo ba me mini bi anantu ya me wo bi eto a me wo bi nyankopon adom manim nso meji me hotum se eye enso we se de mtie wotuwe esono papa esono akwasi papa esono do fie papa enso ne nyinam samti am ne be ma bia osora be wansi di ato se je fatoduane ma amani wotuwe o papa koko crash bi oba ha koko di na chinam de ko wo se ne na mi be hu ne bi mu amanim akwasi teacher ni bi oba ha na ahokyere nti koko di na chi me ne kwanyima akwasi me wo ya akwasi nya mfie mienu papa yi kwa abo se ne dua me no kase no beba ha menim enam de ne nam ho sa na ahokyere nti do fie so papa abrante bi be galamsi wa na ahokyere nti dem de todua na mamodi mpo na ya asema mame na mene ne ko na ante ya ne na moa na mede ko nyinsen do fie me nyinsen do fie wieye sam ko hwe ne na me hono ena mede to bepem sabri enti mitu we me da me na so ba kwa ko hono odansefo ne wan enti eno ena na nsem me ko no ko bisa ne se ade ekoso abusuen mu no me da wo ho amena enti se bibi ye de adu afia ha ena nam so nti ama wenim nyina ekoso a won kire me esansam ba keto ekura mko wo no hwede makofa beto fie hwede makofa beto fie o enka ba ya fefefe ti sei a metimi asoma no koto we bra me amana timi akọ unu abatu we de ne ye na ye e de pa ne ye na ye ona mankwala na di ne ho akoro mi boy no wanya no yi papa bia ama me o ka kire me so be ma me ho mu aye untimi chechera na me so le be fi entime twen se mrepem no enodi ne mu aye be ma me sempo ye mpanyimfo no anase bibi hefia ha na aya wonto atoaso abedu ye so enti so timi kire mu dia amamre bi wa wose ye hoto ye enti de se ho abotere mate ha so de o mpaye no kutamu den mate na boy enti me ko no de obaka bia so no me ma waso nsi why ade na pese wudi obayi abro abosum a etwa ye hohia omundi ni abro maka kire wo se ukode bia fa kodai ebra so ne so ese ma hwewa fa no mba enti akodai woti wo kama tuntum to brum sei o pese oyare saa de ko wiye ana so pese ofiri wonsa enti mina na anabila mimi ye kurowe eniwa musumme enti misu mentinasi na akodai ensa yana debi misro fane bra so ne yeso na me hwa akodai na me fa edrum kano na nanu madawruma eni emoti ediokono enkono be bome ho ban aba akodai ho so ban amana so regina edibi ne siwu kwan se wo da akodai beba ka kire me therefore me dene beba na se fia obie ni aka no mi no ono so to bibie no obetimi ayede aboa me timia na msiesie ha sini ni ama ne ade ansa na me wia masai pia kwa akopedi ebedi ntime ba bedru no na enwuna tom sa bre na we fra so ne yeso enu nti na me ntime ma no am srew
we de Michelle bo kwara de me de baba nti adwuma a wo ye no fi ha no e su kwan sa wo de obai abe brem asonye so na me de draka no obai ni adwuma wo ye no de hin na obai akwade o ka temi se e odoba nti ye odoba be san hwa han mani wana eno me ko fini wanya so de fani bremi Mesi yanko. What do you mean? Mesu ko. What do you mean? What Kum sem. Na say yankra Mami, ana obusa no. Ah, mami de. Jaw no ho. Uko Bible ma. Isi Johnny je okra kwa. Yanko ne ko hwehiblim. Wa mesrew. Oh, me pacho, mesrew. What do yanko ai? Bra men ko. Yanko ne ye che. Wo fie. Kamo ko. Pesi pacho. Rajame. I'm going to young boy, Mr. Uncle Shipper, Mr. White. Debbie, I have free saying. Ah, you will ship him, Pacho. Rajame. Oh, Mr. Rame. Go. Oh, Ra. Mommy. Baba ya no hadu fi yare phone ai asana ne bra no bag bonna chi mi ho mo no mo nam kwan so ko station akwa he wo mo kwa he ai kwan na ko station no mo nam kwan so eh radio adu akudi me ba yi kwa he Oso! Ago! Aya. Oso! Oso, me ba anya boni bia. Na me ba na me kan ho asem a kire wo no. Pa che oni o. Kafra. Mama ho beto wate. Bra. Yoko, mami yoko wate. Ho beto wate. Akra.
If you na din. Tete apam. Na busua bia ne tumi ede edi so. Abosoma kese omo ho den ne difie no so. Ne nhyiranka Nyankopɔn hye, wayɛ no kwafo ma busua no. Awurade be fa wo so. Ama nkunimdi ayɛ de ayɛ wo dia. De Awurade bia no hu ne no. Ɛyɛ no me kese bi ne da busua no. Na o maame enya de no kon be do nyamesom da. Wayɛ be du so ntam mikura maka so abayifo. Ne kon do nyamesom da. Awo mo na kwa pama so na komam. Enti oni enisuade hu ne sɛ ɛsɛ obenya menkyɛ sɛ de obenya Nyankopɔn akwankyɛ bi. Na nso Awurade sɛ obefa wo so agye abusua no. Ewiase ne da ono nyoba akofo na nantim. Enti ade bia wo bia sɛ odwene ho ye. Enanso no onyame de bo wiase de kura tumi. Adwo da nie. Ebenada, okriada, yawada, ifiada, memeda ntikosia da we. Eno ano. Enti kora ono ye. De maka kyerɛ he na wanko kan kyerɛ bia. Fa ye mpaebɔ. Yade e wo fie ho no. Eto so. Unia ba no yade no. Obenyina bo aberewa. Obekɔ asamadu, obi so beba be ye ya afo sa. Kyerɛ be tu ahye. Enti de maka kyerɛ fa tutirim. Ne fa ye mpabɔ. Enya nkomodie. Na me gidi so Nyankopɔn eba fa so agye abusua no. Wate de maka kyerɛ no. Wate oso. Ye wo no. Oso. Do kan na mete. Na me de me pɛ sɛ oye mame. E makoma tom yem. Ene sɛ mabusua no ye koso me mpɛ kura. Me pɛ sɛ obo mpɛ ma yen. Kayo mpa bom anwumre anadwo anopa awia bebi abekobia kayo mpa bom. Me sɛ obo mpa ya Nyankopɔn otie. Sɛ obeya ma yen e bibia koso ma yen. Nyame be kasa okono Awurade ko. Yo. Me de me nipa me somafo. Gidie na mo na otuye no. Ene ni aso mbokahye. Wakuma tuye. Why? Eya busua mu diabo. Na ka busua ni nyina. Efere mu maame e maame so. Aya duade ya dua. Be enne Onyankopɔn de ne tumi be sawo ne ayade. Amen. Sawo gidi. Bi gidi ba se gidi ye ne ma bebre. Ne di kunbidi ne eba. Libaro ba sokuta rabadiga. Ewrade ye bompa ijade mbede nu Yesu mojem. Tumidie ne mpanini akwankyere bi akutie ne padua yi. Break a God in the mighty name of Jesus. Amen. Libaro ba sekata rabakibara. Libaro ba tobara ba libaro ba labro ba libaro ba kabaro ba sekata. Utumi aya hyesoa utuni padua so. Ena ye tomeo. Ebusua ba yia ntitirire. Ye tomeo. Come out in the name of Jesus. Amen. Come out in the name of Jesus. Amen. Come out. Amen. Ebusua diabo tumi. Amen. Come out in the name of Jesus. Amen. Come out in the name of Jesus. Amen. Break. Amen. Come out. Amen. BBC. Oh Jesus. Yes. Jesus. Lord Jesus. Already that's Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Jesus. Jesus. Yes, over to me, sir. Over to me. So over to me. Oh, yes, you do. Yes, you do. Sorry. Yes. Yes. You are our shepherd. Jesus. Jesus. To our mom, yes. No, we are sister. Yeah. Nyame wachiri ni tumi ukura. What? Nyame wachiri ni tumi ukura. Yes. Woni ukura ya sa tumi. Kira okaso wonye. Amen. 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 Mommy. Mommy. Dufie. Ma.
Mia. Dufie. Duf me be dufie. Mia. Dufie. Ma. Dufie. Ma. Na ya dai. Nyame na aye. Wo wase danso a fama sofi. Brad me koye. Na me dwen se ensi me yie. Nenso nyame afa papa iso. Ye dem pai boy ya bom pai saa. Ene ne Dufie. Me ho si me ho sa magye me ho yo. Wo wase da bia me sra. Mo papa yi. Sorry. Hey! Brad me do wase. Papa, nyame nhyiraw. Enkwasi se obe kese pa, nyame nhyiraw. Adumako, so ya ade. Oya ade. Enya wa kanu abebe da yise. Na so nyame a oba ta me so mo ya meja. Awerho ma di ne ha meni ba bia do nua ba yiko. Se na nyame bibi papa bi kwa akofri Nazareth aba. Oya ade, me da ase wate. Dufie. Mfa ko nyame papa. Di o nyina ne se sisi ase do ho asi aye fei na do makon so de ono so aye epese ye nyine konfo panyi ho na apaye kakra ono so beyi e de amaye se be ya saa ne ema ne nyina e kire be prakora bi ma bi mu no anwumre me de mo be konfo panyi ho mame anya ma me bunfu o so ate me ka che ono me pese me bofu kura me safu me nyu ba no ene wo enko konfo panyi wo sedieti me ndi ko woni bla me bre am di ko kesem ko me sofu me sane ale woni bra bre oh sanka de mo aye de nanka ye ko no so no ho ananka kakra no so beye e de ata akire no na che sanka no ano no me di ho ya papa fe me ho bi shi woni ase bi shi woni ase you should not come to say we pay for no we me kai we asem aso bomba yi atsa the baby bono kra tra on bu kwa fukra. You see your life. Every time or any day, I say this thing. I know what when the Ghana people say, I know what any nyanyadri. You see your life. Now God now deliver now this my sister and my brother. Are you still forcing them to go to our first place? What is exactly they are going to do over there? Mama, you are becoming, no. This thing sometimes you say now Rasta people now they will not get sense. Now Rasta people have brain. If like they're sitting there, if anything when now Rasta people they think for their mind. Only Naja now they smoke. Kingdom Sadia. You see? Now blessing con dabo amidiepan. Fire burning con aya. You not gonna understand it. Mama, this thing what they do, you know say no, they are calling Abaifo or something. They say Abaifo, where they are calling you. Mama, try much as possible to understand this now to my sisters and my brother over there. If you don't take care, Mama, I Abaifo you or Abaifo. Awasi. We san kanya yi bia on say eno amu ne awo me e de abewo mu nyina amma nyina do say. Mama, are you saying this thing? I don't know yawo. Mama do hu ya pa. Fiti min kwala be bra ma bre. O konfo panyi ni kroma sei. Dira ye mama. Mi mitumi na kwan fa. Mama, oboso ni nko. Oboso mo ni nko. Is it why do you want so? Brother come. Because one farmer me. Oh, I'm one farmer. Was it scanning sir? I stop for France. They boy I know your name. It's can be front to me. They made a young to my friend. So we be good them way. Hey. Mommy! You so ya di be see me. Me catch you say. I am your passport. I'm a pillar. The no way. E koyin. Anyway, I'm some from it. So, you want I see that grab you on that what from the tree? Hey, I see that. I come on the floor. Hey, you want?
ma. Ya trust say. Aboso so mi akwa si ase. Ni ne dey. Sakabio. Me mbo ma on tinase. Ni ne dey. Sakabio. Ah, Mama. Who is this? Who is this? Mia. Who is this? Mia. Okonfo Anabila. What is the Mia? Tell who me da. And don't who me. What a big guy. Mimi. Masija ti duwa bi. Adu me no. Papa mi na mi. Ah, fufo. Enyejuma. Mama, Enyejuma. I'll tell you say anytime or anywhere, Madman could come house. Call me. What? Who is this? Autonomy aboso. What is the meaning of that word? Familiar. See, me, I'm crazy. Me, I'm crazy. If you don't come here, I go cut you to pieces. When? See, me, I maybe to tie to pieces. I go kill you. I'm born mala. You want to say blood? I go cut you. I go cut you. You want to chop my ass? What is that? Hey, me I go. Hey, Mama I go kill him. I go. Oh, hey. Wait a minute. Wait. Now this like I go cut you to pieces. Oh, Mama take my back. Say it, yeah. Iseke. Iseke. Mbolumbala. Iseke. Tunane keta bori mwanza. Kai. Tunane keta bori mwanza. Iseke. Uko pesa fina kama Iseke. Ale bori yale. Iseke. Kai nyaba kafuni. Kafuni nyaba. Iseke. Bolonza nyena. Iseke. You again? This man. Mami wa so den. Kasem twa wontie. Maka kire wo se, eya me na Anabila. Me ni we. Eni kuro we eni. Wo de sa brantie we. Be sha eye den. Abrantie. Me kan nko waso. Sam profo we. O se sumasi. E fiditi e no mo so. O mo so me na da pa. A wo ne be bi ko. Ene ba me na konya akoso. O mo so sa. Ene ne. O mo so me. O ti asefo. Na Anabila. Na wo se mo se. Efo na ofurie a oba enye wani wo nana na odi akom ne ba na okura sabodi wo wuko ofoforo so wo na toso miensa hey tumi ye adwuma tumi bai tumi no e da fu ye adwuma ba me no nyafo te sewo sanko pagya wo sana odi achi Kristo a kai nyame afre wa nyefia e nyame abodi we e nyame ko pabodi omu se mase papa so mu se mase omu ye mi ma body wo ya mi ka tira wo abody hey mi ka tira wo see no me catch you not come close fi haneko ansa ade be yawo untimi enswa e de na obetimi de ame so udini wa gura mi Anabila metome wo betome Bible said ya sara no yemfa yensan kanu wo betimi atome me kai Jesus tame domo na ta ne ya ma tira wo se eya akom nko ana me kom ye etuma fu bi kan me ya boxer me ma kom na me guwo ma boxer what they can do ma boxer untimi pastor show us something try me Bome give us something. Give us something.
Jesus. Take your blaster away. You left your blaster. Come and take it. Oh, Abale Papa. Hey, my catch on show. You young couple as well could to me. When you're that Obi no what as if was as we so. No machine and coupon, sir. No, you may disappoint her. When young couple, when you depend with their throw. Because you did it. Now, what do you see? What don't want to show family or the Bama? Where you did to me, to me, be a Namina bomb. What the not generate the nipa? Where come for? One can't control Nipama. I comfort. See, you know every day at the time of I say, that is the way you do. I find Yabe, Unyankopon. I find your couple. Sir, now what? I find your couple. What? I just say a crack. Every day at the time of mama say this thing now, it not gonna happen. Every day at the time of mama say me, my man are crazy. You see what happened for you? Mame, she, Obate bia, or the nuclear mutum, and a cassa chenema. Mesro, for whom to Yanko. One no cura no mere chuadi. A body in one no crow woo to one Yanko pony boo, one the bob and some. Dominion, said to Yanko. So, Jimmy dear, Mammy, cut that with here, or Beshan. Amen. Amen. Now, I come forward, or best such as I'm a fruit. Amen. Or be Peganasa. I'm a Israel Yanko. Amen. So you go, follow him? Not right now. Not right now. Mama, only there, as you are. Therefore, I say you can't. So anything what we go do now, blah blah. Yeah, baby. I pay you. You say I pay you. It's good. It's good, eh? Okay. I rather dance here. Also, you might start about pay my. I rather count. Oh,